Ojo, zakasno. Pa i to je nešto. Ovo nećemo ni ne brdaš, Epsilona. Nije opet, kako, tako nije opet. Što vi glumite? Nećemo vas, profesore, prebi, ne vredi. Imamo priredbu. Priredba, profesore. Predstacija. Molim za malo tišine. Assalamu alaikum. Danas počinje naš još jedan ovogodišnji program. Nadamo se u najboljem svrhu da će proći. Za početak željela bih predstaviti svog kolegu voditelja Abdullaha Prustića, a ja sam Fatima Husejspević. Dakle, danas prisustvujemo kao i do sadašnjem davanju poklona našem razredniku u vidu punjača, džezvi i ostalo, tako da mislim da naš redar može početi. Prije svega, kao što svaki put počinje program, proučit će maševe za početak, jedan od naših hafiza, Bujrum. Ono šta dugo kome? Nema, ovdje se zna samo jedan hafski lik. Kulidullahe. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hvala našim hafizom Mustafi. Sad idemo na ovaj glavni dio programa, to je kad moga preuzeti Mohamed Kurel, pravo Bojda Kurel. Molim da uozbiljite neko ovo ide kako treba. Zamolio bih još učenicu. Hajde umar. I stul. To vam svojte tamo. Sve to tu. Ovdje su vi koji kao što vidite. Vi koji birate ula manje više. Vaše je da izaberete jer način smo ne može. Samo jedna je prava. Samo jedna je katedra. Dobro. A nemojte se gledati. A jeste sigurni? Pa nemojte tu. Možemo li... Ja sam dala vama, to je ovo najbolje. To je Ova najbliža te. Prvo. Pa hajde, nemojte tu. Koja prva? Ajde, eto još jednom pokušaj. Još jedan pokušaj samo. Pa šta si ti za sad? Za mene. neće se dom poklon. Ajde to. Sve smo Ajde. Samo ću vas da izdarite to šta je unutra i da pročitate na glas. Ali na glas. Na glasu ću to. Tako lijepo da neko krenete. A u svim isto bilo, ne? Reći vam na kraju šta je bilo u svim isto. Svi misli. Na glas čitajte, molim. Dragi naš razredniče, pošto sam ja emotiv, ja ne znam što moj pročitati. Evo vam naranjica. Isto onako kako smo mi baš prvi i vi ste nama u ove 4 godine bili prvi. Prvi koji nam je pomogao, prvi koji nas je savjetovao kao svoju djecu,
Nemojte redove preskakati. Prvi kojim smo išli kada bi nas nešto mučilo, prvi kojim nije bilo teško biti insan. Allah vas nagradio za ove godine koje smo proveli zajedno. Nadamo se da ćemo ostati zapamćeni po dobru. Molimo uzvišenog da nagradi vaš trud na onom svijetu, a za ovaj se ne sikirajte, jer vas čuvamo u dovama. U znak zahvalnosti na divnim uspomenama osjećali smo dužnost da se obistinimo ono na čavi se oglasili. Iz istog razloga sjetite nas se bar na sekundu na najljepšem mjestu na cijelom dunjalu. Njezin miris tražio bi za to plačen, zatim čezne u tom gori. Njezin miris tražio bi za to plačem, zatim čezne u tom gori. Poslaniće ružo sreće, lijeci srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Revda tvoja džennet vaša, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniće miljeniće. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniće miljeniće. Mogu li sad prema da kažeš šta je bilo u druge dvije kolekcije? Bravo, kako ste. Neko je žio reći da je bio hač.
bih Mustafu kao predsjednika našeg razreda da vam se kratko obrati i kaže šta i kako zajedno sa Ilmom. Pa, bujno. Mi smatram da ste vi jedan od boljih najboljih profesora ovdje. Smatram da ste vi ovo zaslužili. Prvo da vam kažemo, ovo ćemo rušiti u obliku novca jer karte nismo mogli uzeti jer prvo, ne znam, čuli smo da niste vakcinisani, dok se vi vakcinišete, onda dok slobodne dane uzmijete, Nemoj se misliti. da sada možda budete pozitivni na test, da vam ta karta ne propadne, ako vi sad možete organizovati kad vam bude najbolje. Bude najlakše. Znači morate da nema vrata. Što prije. Nema riječi. Da nas ako bude sjetite u domama. To vas samo duže da sjetite u domama. Ovo treba biti kruna našeg druženja. 4 godine. Da bude nešto čega ćemo se sjećati svi. Šta ćemo za drugo polugodište? Opravdan sve. Svima Mladene 5. Dobro, ne znam, ako očekujete od mene da nešto kažem, mislim da nisam u stanju, stvarno.
te prilike, ali propale su zbog nekih razloga da je vi ispunite. Ali moram reći da mi je to i drago, jer ja volim ovu školu, a vi ste prva generacija koju će ako Bog da izvesti. Znam da bi uvijek bili posebni, jer ja se vidim u ovom poslu, volim ovaj posao, volim ovu školu. I puno mi je važno sve što doživim ovdje. A evo, najbolje sam doživio od svojih prvih i nadam se najboljih